Okay, maayong adlaw diya sa inyo ha everyone, especially sa akong mga subscribers o viewers. So sa akong mga viewers, mga jukog sorry sa ako ang pag-delayed pag-upload or wala kaayo naka-upload this past few days og video kay nabisig yun ta sa mga niagi nga mga adlaw. So for today's video guys, naata karon diri sa Tangtangan, North Cotabato kung asa nang harvesta og mangga. So makita man sa mangga nga gwapa dagko og akong gisampulan og abri, akong gipangyuyo ang mga papel para makita ninyo kung unsa kagwapa ang mangga na apoy mga daot nga mao jud nay iwakli nato. Mao ni ako makauban nga mga banggiitang Ecuador. Sila jud ang first nga mahikap sa mangga before maabot dito sa amoha kay sa mga tao nga natingala diya, two types jud ang among hikap. Una dito sa tapok, ikaduha diri sa final classification. So ang mag-final kay ako ang papa nya iitsa na dito sa amo ang midyahan nga mao ang among isulod sa karton og among ipak og 20 kilos. So as a piler jud no, kailangan jud igmat ka nga musulod og mangga diya sa karton. Ilikay gyud nimo tong mga buak nga pwede nimo masulod, ilikay gyud nimo ang nay mga buti, ilikay pud nimo ang naanay mga bam ug bunog nga possible kaayo nga inig mahinog ang mangga, mao ang mag-cause og dahilan nga madaot malata. So makita man nimo diri sa atong mangga karon nga gwapa jud kaayo og na final jud siya, dagko lingin, hamis ug perting sinawa. And aside from that, mao ni ang two types pod sa mangga nga naay pang ilalom ug naay pang ibabaw. Mao ni ang among example kung unsaon pagpile or pagsulod sa mangga sa karton. So example ni siya sa ako ang BFF nga si Julie Vlog ug ako na pod. So mao day ni ang first layer nga buhaton. Una, lima-limag yun na siya kay mao may haom dito sa ilalom. Lima-limahon nya mao na siya ang medyo katong naay agit-it or naay kanang dili kagwapahan jud kaayo. Mao gyud na siya ang ginabuhat jud siya sa tanang buyer nga dili jud kanang pinakagwapa ang nasa ilalom kundi ang naa sa ibabaw. So mao ni ang second layer nga manggang atong ipile sa ibabaw. So makita gyud nimo hamis, dagko, lingin og walay pakay. So mao gyud ni siya ang mga daily arrangement routine sa mangga nga among ginapak sa karton every mang harvest mi og mangga. So blessful and grateful pod kay ang amo ang gipadalaan dito sa mga Manila nga mga buyer, wala jud feedback nga bad nga batig mangga, kuan, lutabon kay as a trabahante malipay mi nga naami feedback nga among panarbaho is naadjay kanang maayong naabtan og satisfied ang customer nga nakapalit sa amo ang mangga kay dasig po na namo nga as a trabahante nga gitagaan po namo nindot nga serbisyo among amo nga naghatag sa amo og sweldo. And then after ana timbangon na sa amo ang kauban og 20 kilos, and then kung napoy masobra syempre kuan man jud na no kay kasab-an po ta sa tag-iya nga nagtan-aw jud. Ana kuan na siya nya paghuman iyahan na ng kambatan. Ang kambatan guys mauna na siya ang hiktan og iyang talian og tie box, and then after ana iyahan nang i-arrange og iyang i-pile 5 to 5. So ipakita nako ninyo guys ang arrange nga 5 to 5 hantod sa pinakataas.
So mao na ni atong local guys, mao na ni siya ang mangga nga napak paadtog Manila. So mao po ni siya ang 30 packing nga buot og kanang kuan. Segunda nga i-deliver diri lang sa amo ang lugar. Og karon ilahan ang gikarga kay humana naman ta nga padulong na pod tag uli. So karon na pag-harvest guys, pag umagjug harvest guys, gihubak jud og taman. And then sa among area nakitaan man ako nga naay limonsito, nya na nanghid pod mistag iya nanguha mig limonsito. Amo kay ako ani siyang himuong juice kay I remember nga hubakon jud ko sa una mag-juice jud kog limonsito, and then pag human ani wala jud gamay di jud totally nga mawala na, pero ang importante makawala jud siya. So nanguha mi lemon juice, ngita pod mi kay ngit na manggod. So mao jud ni ang mga lemon diri nga among nakuha na idagko na igagmay, and then pagkahuman ana hugasan unya himuong juice. Saman. Unsanat? Oh, bakit ito? Narito ka po ba? Narito ka ba? Agad mga plato ito po dito.